Sithethu TV sakubingelela kanti ke njengamanje sikwebhekela ke udaba okuyilona oluthela abasematheni noma ke olutrende kakhulu kulezi insuku nokuudaba olushiya abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana behlukene ngembono abanye bethukuthele begane unwabu udaba ke oluthinta ke ukubekwa kwezinsolo zokudlwengula kubekwa ke umculo odumile weGqomi uDJ Tira owaziwa ngomalume ebekwa ke omunye wabaculi osemusha noma osakhula kwi-industry music uLuke Ntombela. Kodwa uma bekubhekakala kahle lolu daba luqale ngendaba yokuthi kukhulunywe izimali nokungenzelani iqiniso ngesikhathi kwenzelwa ama-payment ngesikhathi benza umculo. Kanti ke le ndaba ikhule yasihamba yasifika nalapho khona ke lo mculi esethi uyacela ukuthi uTira kamchazele kahle ukuthi kwenzakalani ngalola suku mhla evuka embedeni kaTira eduze kwaTira engazazi nokuthi ufike kanjani futhi engakhumbuli lutho ke. Kanti ke lolu daba lukhule laze lafinyelela nasemsakazweni omkhulu uKhosi FM ke ngesikhathi ke loyo umculi obeke uDJ Tira izinsolo zokumdlwengula ebese ekhuluma nabasakazi bokhozi bethimba lasekuseni breakfast show uMroza noSigqemeza ngesikhathi ke bembuza imibuzo. Kanti ke kubese ngokwabalaleli kuba khona okungahlangani kahle nokwenze ukuthi abanye babalaleli bamjikele konke lokhu kuze emveni kokuba ngesikhathi bembuza ukuthi senze kanini lesigameko. Kanti ke yena bese echaza ethi ngonyaka ka2017 nokushiya abantu abaningi ke bemangela ukuthi wayethuleleni sonke lesikhathi. Kanti ke futhi kunembuzo athe mangabe ebuzwa ukuthi wavuka egqokile noma engagqokile. Kanti ke ngokusho kwakhe uthi akakhumbuli noma wayegqokile noma engagqokile. Kanti ke mbulo Sithethu TV ngalinye ukuchitha isikhathi ngivele ngihlale phe kodaba ngwethulele ke iclip lapho ezikhulumela yena bukhoma ebeka uhlangothi lakhe ngokwenzeka. Izathu sokuthi sikuthinde namhlanje ingoba uyatrenda kulezi insuku ku social media. Mhlawumbe siqale siconfirm ukuthi yakho le social media wena posta izinto ezivelayo kuyona? Yebo, mina postayo. Indaba imayilana no DJ Tira. Uqala nini ukuhlangana no DJ Tira for umuntu ongazi? Naqala nini ukusebenza ndawonye? Ukumazi DJ Tira ngimaze after Clash of the Choirs. Kwabe i-competition le yayingenelwe i-Team KZN wayeumuntu owayesikhatha kakhulu njenge-celebrity. Umuntu owaziwayo wala eMzansi. Kodwa ke sesaqala ukusebenza naye ngo-2017. Okay. Siyabona konke okubhalile kodwa mhlambe nje siyafisa ukudlula kancane la. Wake wayibika yini mhlambe noma kwaba nobudlelano benu? Sakushela mhlambe yebo wazama ukushela mangiphuma kwi-Clash oza kwephekasini nakwithini no because wafika nje hotel esasikulona ezobona mina ngokuhlonipha kwaye ukhaya master wethu engithanda ukumdansa igama ngamlalela kodwa ngazi ukuthi ke ubudane ngithandi kwase kwabe ukuthi angimqomanga ke kusukela lapho ngoba vele ngamthandi nje konje uthe kodwa wazama ukutshela khona lapho konje uthe umuphi unyaka 2014 after Clash of the Choirs. Okay. All right. Siphi mhlambe isigameko nje sikhumbulayo. Mhlambe khona nani ke nadlula mhlambe emanzini amponjwana. Kulolu suku engikhuluma ngalo ngikukhumbula kwaMamanzi amponjwana ayengekho sithi ngoba sasi kwi photo shoot. So nje sasibhizi sikhumula sigqoka yabona nje ukuthi sishutha lento le for i-album le Afro Summer 17. Angikhumbuli ngempela kulokhu uzodakaya ngifuna manje angikhumbuli. And then yini ikhumbulayo ke ngalolu suku kwase kwenzekani le kwenza ukuthi usolo ukuthi khona into eyenzeka? Okungangenza ngithi ngaya kwakhe or okungifisa kwakhe ukuthi i-studio la sasikhona kwakuzoba seduzane ukurequesta from his house to my home. Okuthi vele ke wayenganqani ukuthi asibize lo Uber yabo makuyizinto zemsebenzi. So nakhona lapho kwakuyena ngangizolinda yena ukuthi mayeseqedile akakwenzayo angirequestele ke bese ngikwazi ukuya ekhaya. La ngabe sengithuka khona ukuthi ayi ngisengivuka kanjani manje kuseni la eduzane kwakhe ukuthi angikho ekhaya uyabona. Kanti ke futhi okunye engathanda ukuthi kwazeke ukuthi kwakhe
nestudio kuyigceke lodwa. So uba bengibona lapha abantu be comment abethi wawufunani nakwakhe kwahlungu bathi kuyigceke nje lodwa ekuhlukene nje iminyango but kuyinto yodwa. So yeah, ngangilinde khona ukuthi angirequestele kwakhe angazi ukuthi kwabesebenzakalani ke. Ngiyacabanga ukuthi futhi njengomuntu phela mawufikile cishe he offered me some food or a drink ngizama ukuthi mhlambe ngizengcine ngine-blackout ukuthi ngiphaphameke eceleni kwakhe. Uphaphama ngayikhathi zini? Ngiphaphama nje ngakusasa ekuseni. Ngizokhumbula futhi ukuthi kwakuyisonto ngoba uma ngivuka uyafika kancane ngqondweni ukuthi ngaphezulu wayengagqokile yena ne. Bathi angimpenyanga ngamfica mama wayengagqokile ngaphezulu kuba ukuthi ingqondo yami ithi it's a Sunday. Ngiyibone futhi kancane eshaweni ngigeza till ngibona sengigqokile. Ileyo nto engikhumbuza ukuthi kwakuyilolo suku i-outfit engigqokile on that day because the outfit engashutha ngayo we photo shoot and it was a Sunday because yabona makade uhleli nesithandwa sakho umuntu then useyakuvalelisa and ungithinta ngendlela engathi nje ucomfortable yabo yimngedwa odidekile ukuthi ayibo kwenzakalani la engathi usenano kuyenza ukuthi engathi befisa ukuthi umuntu ohambayo yabo lonke. And I was like no ngicela ukwenza into right and ngisandini ngicela ungirequestele ngenkonzweni. From there ke ngasuka ngaya straight enkonzweni. Futhi usukulami ke liphelela lapho yonke into nje was like blurry nyana yabo mangathi usaphupha usadidekile. Usayibuza nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani nje. Okay. Kwangani kuleso simo kanjalo. Ku recollection yakho izinto ezenzeka uyakhumbula ukuthi uvuke ugqokile or ungagqokanga empedeni? Hayi no angikhumbuli ngivuka ngingagqokile or ngigqokile angikhumbuli. Angifuni ukuqamba manje angikhumbuli. Mhlawumbe but I know ukuthi into engangigqokile cishe kwakuyiskate futhi. Kwakuyiskate ngoba leso skate engisikhumbulayo ukuthi ngahamba ngaso ngayo enkundleni. So angikhumbula ukuthi mina ngavuka nginqunu onganginqunu. Njengomuntu oshocked uyangena uyogeza umzimba wakho yakutshela ukuthi khona into engathi yenzekile o mhlambe nalokho angeke usakukhumbula njengamanje. Yes, umuntu wesifazane uyezwa ukuthi khona yenzekile la. Uyakuzwa nje lokho ukuthi khona yenzekile lana kuyukuthi ke ngangenayo ishow yabo ngoba ngisadidekile. But ngathi ngicwaliseleka nangendlela akasafisa ukuthi engabe ngiyahlala naye ngayo yabo ukuthi hayi man if bengekwazi ukuthi kungenzikuluse and then the next day lo muntu behave kanje yayibona lonke leyo phela kumele ngabe sonke si in shock ubeke kuthiwa mhlambe whatever mina bengithathile ngayizolo nayo ubeyithathile yabo bele sithi masivuka ngakusasa sonke sithuka ukuthi ayikwenzakalani la but no yena he was too relaxed ukuthi ngingathi mhlambe akakhumbuli ukuthi kwenzakaleni. Mhlambe omunye umuntu uzothi njoba sibheka nasey'nkundleni zokuxhumana bathi abanye umsuka wendaba uma silalela ngendlela obhale ngayo umsuka wendaba ey'nkundleni zokuxhumana ubungeneme ngemali okwakumele uyithole zomculo enani kade niwenza naye uDJ Tira. Ungathini kulaba abathi hayi isizathu sayo yonke lento ingenxa yokuthi mhlamba ama payments akho awutholanga ukukhokheleka mhlambe yikho usukhipha into ukuthele njengale bese bethi abanye futhi ubuthuleleni isikhathi eside kangaka mhlambe ingaba yilo umbuzo mbili yabantu izinto abayibuza ey'nkundleni zokuxhumana. Okay, to be honest mina bese ngilashile ithemba ngamaculo ukuthi khona mhlambe imali engiyithola yabo bese ngilashile nje futhi ngangenza uqolo nje ngakho but ukuqala kwami ukuposta vele kwakungumi expose ukuthi udlalile ngathi siyama upcoming artists. But then ngithe mase ngibona indlela katatazele ngayo esabona nje lawo ama-post ngabona ithuba lokuthi hayike ilo leli thuba ngoba uyafisa ukuthi ngiwadelete yabona ama-post ukuthi angivele ngivuselile yasuku ukuthi ngicela angichazele ukuthi kwenzakalani and that was my only condition ukuthi kena ke ngingathi mhlambe after that ke sekukhona imali engathi ngiyayithola yamaculo yabo from him kahle kahle mina I make peace with amaculo ukuthi awangenzela ngalutho njengoba mhlambe ayichaza ikona nje lokho engakusho ukuthi
ngithema ngibona ukuthi useyatatazela uyanyakaziseka ngendaba yalawa ama-post ngabona ukuthi okay ngicela ukubuza ukuthi kodwa kahle kahle kwenzakalani ngalolu ngoba bekusuku nje bengizamile ukulibhlokha ngayo yonke indlela yabo mawuzopretend ngathi into ayikazi yenzeka kodwa deep down bengazi ukuthi lento iyangihlukumeza yabo ngoba mina ngumuntu okholwayo and every time kubizwa ama-altar call wabantu abalale nento wrong. The first person that came to mind, or the first day ebelifike engqondweni yami, was that day with time. There is a day where I really don't know ukuthi kwenzakalani. So bekuyona inhloso yami ukuthi angithole i-closure yabo ngikwazi ukuchazela ukuthi kwenzakalani bese ke ngiyawadiliza ke nalama post asekhala ngayo ngoba bengiyona inhloso yami ngokungcolisa ngegama lakhe yabona so